Naboigo abanyangero na babwatani asicingero kiri cyarumba niko wana bale n'umuyicano monene anene asogosira ku munyangero w'ikirumba General Defao korwa sense ya Congo nabwo kamenyera sense ya Kenya uyosira litukolia rero karagenda tekonyorobo weni asenseri ya Cameroon ekikiamuita ni getete kobegetandawiri tigatonyorobo uru asenchira yobikirano Congolese musician, naitwa Defao, naishi Congo, saa zingine Nairobi. Umunyangero w'ikirumba kurwa sense ya Congo lulendo matumona umanyekanete buna General Defao nigayiboretwe asensemo ya Kinshasa ime ya Democratic Republic of Congo DRC kitariki 32 mu mutinyi 12 umwaka weliwe ya mochimi ya kenda 1953 1958 General Defao nigachagete kotera so mwaka weliwe ya mochimi ya kenda 1953 1978 Defao obereka gwikirana asemeyega ao imeyense ya Kenya eliko kia bange asingero cha ichirumba asinonye nabo amenya chinsemo cha Nairobi Nonya kaberga kokokia bange imeyense ya Kenya ni gaberga kwenyora sabe asomwaka wechiri bubere noyomo asomutinyi 10 ni genyoreta sabe maiga yogo kumerwa emetinye 5 no masechera imeyensemo ya industrial ya somo chi Nairobi asogo sinyu wakana chibasa chiri buchime isano nemo asomo bagani yomo maiga yoyomoretenseme yokwebacha na gotaka na chibese chyo korende omosani akamokonya Nanya kobokolo bango papa ya banaye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli human rights na Kenya ye Voigo aso mwaka wechiri bubere na 15 nomo 2016 umutinyo gatana gatatu umunyangero y'ubwechirumba General Defao niga komete asenga ke UNCM ya Nyali county ya Mombasa maiga yogo takana chibesa choboraro na bagendagira ekicyarenge shiringe kiribu emerongebere maiga yoyo moreta tenseme yuna kumwarigania somo yogoyomo kwebacha na gotakana chibesa chyo. Sasa nikakuja akatuma ticket na deposit, nikakuja tukafanya show. Sasa manager yake akakuja tena amesema na mimi tutafanya tena show ya Wednesday ndio nipande ndege Thursday. Sasa Thursday nishafunga kila kitu, pesa hawajalipa, hoteli hawajalipa. Manager ya hoteli akampigia simu akasema mimi sina mgeni huko. Ndio mimi nashangaa juu manager yake alikuja hapa Wednesday, Thursday anasema hana mgeni. Sasa mimi nilikuwa na concert Nairobi Friday, nikakosa hiyo concert. Sasa niko hapa, shida niko nayo ndio hiyo, alipe pesa ya Wednesday na ticket na hoteli ndio mimi niondoke. Hiyo ya Wednesday amebaki na 90,000 Kenya shilling. Sasa ndege ilikuwa waongeze 5,500. Hoteli hapa leo tuko na 20,000. Hoteli ijalipwa. Hiyo yote yeye ndio atalipa. Nigo asirio bugima bwa yakabwate myaka 50 monebere asenyagetari yemo imeyense ya Cameroon nigo aikiwase nyagetari yo wiki ya etam nonye nabo nigo konyora chakiro kwerigania uchengera litukuria iryo koiborwa inyorobuna litukuri juma ewiki estari 30 yemo nario arigo chigo ikia myaka 50 monetatu gose 63 chinkuma nigo chigote yabuna Defao nigasiro bugima bwa yakobwatekana nama kumwakolentwa nebinyinyi bya COVID-19. Ndizi TV, Vincent Onyancha.